इतली वर्सां गेली 25 वर्सां जर तर पळयत जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हडलेशे डेव्हलपमेंट कांयच जावना. तुमकां कितें दिसता जाल्लें? आमचो सरकार येवन आमी जे डेव्हलपमेंट दिला ते लोकांचे नोदरे मोकारा. इट इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आणि आमचो एजेंडा इतलोच आसलो की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट करप. आणि आमी हे काम 2012 जे चालू केला ते आयज पासून चालू आहा. आणि हांव सांगिना की 100% कामां जाल्या म्हणून, 40% कामां जाल्ली आहा, 40% ओन्ली. आणि डिफरन्स लोकांनी पळयल्लो आहा. रस्त्याची कामां आसूं, ज्या आरपोरा टू कलंगूट ब्रिजाचे काम आसूं, ओ धाकटे ब्रिज जे कनेक्ट करता अंजुनान ते आसूं, रस्त्याचे रुंदीकरण आसूं, जे एक्सिडेंट प्रोन झोन असले जिंगा एक्सिडेंट जाताले ते जागे रून करून सर्कल घालप आसूं, आमी लोकांचे स्मूथ रोड नेटवर्क म्हणजे ज्यो गाडयो चलयता 2 व्हीलर जावं 4 व्हीलर, हे लोक बरे भाशेन म्हापसा वयता, कलंगूट वयता ते बरे भाशेन घरा पावचे, एक्सिडेंट जायनासतना पावचे, हे आमी काळजी घेवन रस्त्याची रुंदीकरण केले, सर्कल्स घातले, ब्युटिफिकेशन केले, फुटपाथ घातल्यो. आणि हे काम 4.5 वर्सां तुम्ही पळयलां आमचे. 40% कामां आमी कंप्लीट करून दिली. 60% कामां आमची अजूनही पायपलायनीन आसा. दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी विल बिकम अ मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी. गोंयान जो तर सगळ्यात सुंदर सोबीत कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत जाल्यार ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली. आख्खे इंडियेचो लोक, आख्ख्या जगभरचो लोक, आख्खे वर्ल्डाचो लोक जो गोंयान येता तेच तुमकां सांगतले this is a changed, this is a developed, well planned constituency. A lot of people who have come out in support of Michael today, who I can hear in this crowd, are obviously youngsters. Michael ने आज मैनिफेस्टो को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है. One of his biggest desires to see that the youngsters of Kalangut can do their own business, can stand on their own feet. So that is why, Michael, when I see these youngsters strong and support you, I am hopeful that not only Swachh Bharat but even the Prime Minister's desire through Startup India, Stand Up India, Mudra Yojana to ensure that people can be economically very, very strong and independent, that also fructifies under your leadership in your constituency. And my only desire is that after the 4th of February, when Michael calls me, he says, "Jinklo tai jinklo." So with that prayer at God's feet, I bid you all goodbye. Dev Barekul.